bathroom. Eba trying ma ko yi ma over me hono ma sa she pad ho. Akoma FM. Nti ba sa de amumpie. Eba to de bi mpie. Kopem say ona so de wo koma me ne ho o ma waduro ne nom because of onim ya wo ya wontumi hunu moja ni mu no. Se wo ma waduro ne nom na so opia wo kosa ma me ne ho wia. Eya wode na ni behwe wo say bia. Hanna nom aduro no. Say na hu sitie. Me pa to eya wo mpia me nkoma ma aduro na semi no ma. Metna ho enwure ansa na mama akoma me no akoda eya de mendanti ne ya metna tena ho saa enwure no se me nkoda mama me ho saa no ye enti nyese oma won kwota mama wo for 3 weeks ni na bebe wie no me pa to de bi but utumi ebe fie enwure ni akoda mama wo be no no dia na no me pa to de bi me nye hwe oma won so bibia no pa to de bi but wo be tanta ho enwure pa twan na eno no akoda mama me ho ebiye ni wa edru ba bia emu adin a na se hu aba wo ye se de wo ma wo so edu akọ hospital me pa to de bi bia ni ho ye mi sa okay ye shade say so for Joseph Owusu wose wawia ni sika me pa cho che ye mu kire ye wawia ni sika Akoma FM pa cho scan de ma fa but they don't know can nesa cheche mu kwaya wo fa so first sika no eni ni sika no dodo ne botaye ntia wo de first sika no cheche mu kire me pa cho botaye ntia me de first sika na ye ta mo de me ko se adwuma mu no wa ntom pa ba ma me elu ho no na me de 5 million na me de bi ko tom pa ba na me de nkai ne to no nkai na mendi edawa this year we am fa first sika last year mo de me ko se adwuma mu iti nkai na dawa this year ma na me su bi ena ka 2 million ti 2 million ena ko hu o me dem na o fa ena obisa na me so me na me fa 5 million e bi ko ton pa wa nya de nti de ka ye no eto anawes ewum de ka ye no no si yo wate nti em ho no ma me no bam e be pa na chew se o nja man kan o si yo wate o ja manaka ba chan enti wo first kan nyina na da so na netie me ba chan na da wa hu ni sika do so pa wo yi ye no wa hu na mi se wa kira kwan kopim so obe hu se sika bi so bag man so obisa me ba chan ni sika do so nti wo hu hana e wonde me ntia se obi ani wa ni sika do so na wadi ato wo no woni ni sika no oba ne atwem bi afiri bo wo hu me pa chan sika na owodia odi ina owodia odi Minima bedwa fo ya tnase ya de ebremo ya de besomo ewo baabi bia mo bia eture bia wo betie no asere eture bia wo betie no wasu eture bia betie na wafa adesua de efremosa na etie enu nti no bomodia na eka ye ho awiai ena ye bepontempa esanse ebonom yensa pepepa na chese black stars ye mrantie wonu gina kono ya chese ene ye be hunu ba bia bode hunu esusuai de bode hunu be fa enso so ni nyina wo mode moka ho men kan se pa bo sanse obi obegina agoprama no so bia bompaye ye nyina yesum nyame kro ye nyame so de wonyenyi mu intino ye emode mo na ye support and ye de be support wo mo ye mrantie no na pempen so mam kodru no omo etumi assign edi akoye nim na energy no ayemroso enu nti ene 230 pepepe 230 pepepe na chese ye mayemuso na ebusua pene samia champions race pepe na fe team no abetrase na fe wodi agudie no nsem nyina to aso ede amaye sabre Shanenso Emma say Ushebi Ewa Rabbi One TV and Afe Ose Chrome TV Edemu Live Rabbi One TV no Ose Chrome TV Ewa Multi TV no so Facebook Akoma 87.9 FM Bomodi and like and page no comment na Afe share my na Emma more stars so also na YouTube no Akoma 879 and also subscribe the page na Emia notification bell no so press one you get notified now also share ama for front so to me enya bi ahwe
na Free FM 97.5 ewo tachiman manager da che hene make say wa biemu ewo tachiman ya obi bie wo bi akra fofra oda ho nga akra no ene woti akoma mu nsam ne bi ewo eye tachiman iron boat at 32 ton wo kotwi ene brofo edu on security doors ene towels iron boat nso ene mfidi akese no wono nso ebiemu kotwi ne brofo edu ene yi wo mo wo nyina so etie bi bia wo bia no wonso ebiemu ma fofra nso entumi entie bisa se ene ye be sorry ntemunti no prekonam ye rene show yenko na yene ye maame George na owusu enkotoa enra yenko motwetwe no eso okware brantie bia ana ye rabia ye freno Bismarck owusu anasa dan owusu okoware no acha wa mu nyina tie emu bro emu atete emu mape ene ehun ye makora de ene na bobo ye maame wote senra wasme wasmo asma na esusu ni kunu a oni se asma owobie bemen George na beware dan owusu na asma oni bi aware ni mu na odi konya sayade no na so wasme tutu spray gume ho wanim na so wasme so mosquito call awanimu na je se ene mo obaya ye maame be frati as for asase so no eno a enana dan eye na so ebuburo kosuase ade ebe yi nseda eno da so tiase na ene yi aba ma yi hye no eno ho asem ena ene ye to aso aka one no ewo manan sesei watu akotena tema enra ye ubabo ahyase no so kakra bi ebia ni amebia enne no bi ehwa wotumi atiase na afi yakwa akowie akotoa so wenra ukosra no na oba toma ne mpena toma egu basket mu a odi esie hyase kakra bi maye ye meto aso Maa Akos medase meda obi ase etiefu amutie me enra me kan ko menim kotsi oba ahwene awaworo me koto no wone dem na blantie beja me ho e wota kwa 2015 na adwuma seye obehye dem ma George na adwuma bia me ye bi e de hwemi kuni na onye adwuma se omo ye interview bi obo ase nti okoye bi okra me koye asem ni me ne ntem na ntokwa ni me ne ntem otu kwa na me ni asem nti okra me koye interview no obo ase se adwuma ne tema na ne wo nti okonya ekwan wo tema eye woye mechanics plant mechanics simaf adwuma na oye company omo ye cement na me kuni koye 2015 me fan say ode oba ben pregnant na 2015 no ko na wieye TC 2016 no mi kunu ya amabiem na busumi nsia beka ho enti me ko akra na me ko minyayie ti me ko me fa na tale kakra ye ni wie na me frɛ mi kunu se Bismarck maba akra enti me sra akra ne temade kwa anwa kyerem ba bi a wo na me mra mi kunu ka me se wo adwumem 20 min kyerem wo da ma me direction na me metena wachi mehunu kwan womla na me so meti wachi twa me kun dum phone no me frɛ no wa ama me di areho esa ba atakwa biem ti me ko ne bla pani wo asenkwa achi ko bo ne bla ma ne se me ne Bismarck na wo tako nanso akotema afe ba akone busumi nsiani mini ba bi owo nti me bo wa mane na me bai ma na so me sa ko ne ma me ho jakobu ko bo ebusuafo amane biem ma na so ne bla ne frɛ ne bisa ne ho asem o shout ne bla no eno achi me ho mfie mienu oja ba kula mfie mienu ese mfie mienu na kwaka wan yi ane ho amana be ye mfie miensa ansana mi kuni wo yi ni ti aba to oba na mbisa Mr. Bismarck de bone na me de ayewo minu fi obo ase ne ba atakwa minu obi a me hoho ebuchi ani bi enu nkuta nkwala nan na wo koye adwuma ba Bismarck George na me nya kwadwufo boa ma boa asom na no wo koye no anu no mfie miensa ni afe na wo ba Bismarck adekora me de ayo ne ka kire me bigbo mi kuni bono wa anka eno de koye enti metewa na ese afia sabe kona ye mfie 9 na me se dabi efia me tim fie wura no etete me ti ba bia me kunu obi a me hwehwe no chansa wo kro wo ba na de chen ya na osa koye ono ye bibi oni me anye bibi me ka che ne se adekura me de aye na waja me wo mfie mienu ni afi no wo ba no won ka dem de aye no enya no nko aye me bi pen wanka wono wana da baako wone me da baako but wono wana wone me ana sabre na hu na enya mfie san na me fan sa fene de oba nti mfie mienu abeka me na be mfie mien sense me ne dae no na se mfie mienu
mfie baako ne de obebai eno achi na mfie mi no ja bakora enti bema wakotena wakọ adwuma mu no wo mafie mi na dako obaye waseme yere me na wona osomi mu na mka ensema osomi mu mo osomi mu ne se onka de me de aye nti a waja me ho mfie mi enu ni ama me nko amada kete baako so mfie mi enu be somi mu no wasa ne me abeda wuja me ho kwa eno anu no ma me mra ba bia wo awoso ma me ma mfie mi ensa enti kan de ma ye nti a watimi aja abakora mfie mi enu a me nko ameda awerehom wanka ena ofa bag no dey wasakoye to wasakoye na say mfie miensa afe be kan na say mfie nan mfie nan na chi na me fa me bag me ne me ma ni mienu ene ye to ana me ko se me ko hu ahwene ne oba ne ma woni dem ho enti me dwa to ana adwuma mu mpanifo Mr. Abebie ne man ba ko kan wo number wo me wosisi a se kwan me kunu de me afa so nti me sra omo nka bi ma me adwuma mpanifo ne be fie ho me ye tena ase me kan ma sem mi kunu ka kire mpanifo ne se o munjai na obeba na one me akofie na wo ahwenie na wo bisa no toma no di asem na o ka kire me se di asem ahwenie ge ne ntale hana ntale ni brezia na nda wa nyina wo dem ho me mpe hana bone ya titim wo Kristo nti man fa ne hwe mi ja ho sabai na hana ye ma de amana ye meja me sa ko ne mpre mu su biem me ka de hana de ye me enti no me kwa na ahwene me sire ne mpanifo no na omo bae me kire masema na me kunu se mpanifo ni nya no ne me be kofie ne yakoka ene wo company fo na no wo fo no mo sa fo ka ko mo baabi mi kuna ne anka sem no nti me bae no obae eye 2020 6 January obae nti obae na o me anko mabusuafo ho a wa anko ena no so na me ana die maye ni nti a odi me asi wo no so a wa anka na o sade na ni be bo ho na o fo ne ka na o sa akoye enti 2020 no na me se mesa akobiem esanse fiura na tete meka say menya wan room bia me ye ma pa mi di ne de ma di pa ye adwuma ne ma fa waka ni nyina akompo sa ahyema ha na me de so ne ma e de kokwan so enkwala nan nti mesa akọ Bismarck biem mi hu sa ha na wote a mekọ no watu wo efi so okọ e watena baabi enan wunti mimi nti afi bia wotu mi ko hu baabi oti bia wotu okotena baabi foforo me imidin ka akọ no wote Saki Rasta City hona no wote wase tu okọ po sehen watu baabi a mekọ akọtun bia no watu nti mesa akọ ni mpre no so mesa ne nkwala mienu ne koi ye kwa na ye hia na ni fie no entrance no oba na mo fra ne se ma nya dada na ebe na mse ono a ye fo bus da not basim ma de kwọche ya no pasa ahomache die koduru be 8:30 ni ye hia na mse bla good morning wase de asem na mse mo fra ne se ombeba ho nti me de omo oba wase na me ikọ mikrom nti monsa anko Bismarck yes anko mikunu mikrom nti monsa amachi nko am sie ni Bismarck edi abone pa na me me ye de ayewo yada bus mu frita kwa bedu tema akra tema yabetu wo fie entrance ne yensa anko back ye ni di ye ndwale ye ntwitwi yesen meka na ne kin kura ne nsa no ene onu ni kin on fan shane bag me de bie kura no wo de fakin ne mame me ba ha 2019 nti fie o minim ho fakin ne mame na me ne kura ne ye nkodwale ne ye mpaduani ni na de kye yakọ no osame ho ena me so me ne nkura de ye ni etini fie ne kwa so osaye ho an wo fle na chika kire oba ne se hana tata ma adwa se ne yire ne meba nti ye ba mu mbie yen ne fie o me kwa 2019 na baby bie ni fie ti ye be wure fie ho no na me ti se baby esu na me ma adwene kan se baby esu bie wo Bismarck dem wana na me father na chi a wo ne dem ho gena wo hana tata wo 5 months o dwale ne ba eba nisu na me sa ba fie nanim na me ne me ma ne wurem ti ewurem no na me kochim da ne han sister se na me nim ni din sister bie me no wanya hoho bie me bi kasa bie ma na me ti se baby nisu me ne me ma ne tena eda ne kwano ma ye tena wa na makọ ho danti no minimi kunu ba afo ne ade ne ye kodwale ye ne kitchen o ye mi wura ho na cabbage stew siga se so ba yele da ho sekan na me fa sekan ne sereba mi twa bi sensen ye awra ho asha me ma ne adio ma so wo de ma samo to abanti a wo betie den enkofo de kan fa me mi ye me ne eden wa nidie kwa so nyansa kwa so duo kwa so me sensen ba ile di si jaso na me tueye mi di nyina ni hie na mo fa me ma no nkwa ni baby me ne nkwa mienu ne koi
me de 12 years na 7 years na mdom ko me say sabe no 6 years enisuo na mofa ba yele hye menim na enisuo na mofa awle ho ahye me ma yetena ho didi wie ni kodwale 6 years ho na yete wo timetewa na sister bi fra bontin be refio shop no say obie to say obie na so me sole say obie na me de mofra ne back ebe ko inside ni me jamofla ne ho aba back na maka kire sister ne say enkra na papa no ne mani enti me de omo banti onje omo na menko na nkra no wofie say sabre ba ko to afie ba ko 6 years Akoma enketwa no ne mpanifo ne de ba ko na ba ko 16 ba ko so 20 years omo de omo anko bi me ne na wo ye ba pani wo 24 years ena me ye ya sister ne ba ye no yes obi na me so me yes me wura dem obi enti hana ne hu se me wura obi no tintim opono na chi ena ne sa tena se sister na ba no odi nyansa ho sister jo oni mi di sister mesrew wo de tena se na me wura dem wo me ne hana ekokasa me ma hana bie dan no ono ne bog ani di ma me ye dai me be hu ndi omo main bedroom hono na on person on pe efie ne self contain ketua bi enti hall no emse ba akofo fie no odi bi amahan hall no omo nyina na use na mekunu woko na ba obi woko na maame no enti hall no ya omo nyina na use na se yetumi awuram akọ hall ho na se akase be kodem enti me wo hon ma na sister ne be no se sister wo de me srot na se na me ne ha na nkokasa mema ha na bie dan no mema montena bonten se sister na me tena ase me ye din tena ase sister ewuram ne hana ekokasa ya esa ba back eni be di nkomo sister hana me ne hana kasa o hana se womie okoda mo sa ba ben prensa ne prensa so no be bisa me se sister na wuni mantiama na me se antiama be wose da nua no de na me se minimum no antiama me kuma no wose oh dad 90 da pa wo yele na me se me yele ni me wonja ne wose enti hana wo ye kura na antiama ene ba yo be dwale akola no me kuma na ma kwotena tema ako mikunu ye me ho ade na ma temu bi na ma waya ade jehova ni awunimu no kore jehova ni awunimu no kore wunu aba ma kowo wa mama mani emi nunu asem esansam ne be ma na kodua na wakoton me ne dia me kwaka ho asem ti menya tan ti okowo ye no jehova ni awunimu no kore wakotena tema bo so me ense dwale akola na tunidin ena sister ne se anti amakora ne beto akola ni din ena me se sa na ma waya ade me kuma no minimum ne pa sister ne sa ko biem one hana kwakasa mprensa epie bai ma adwo hana tete saki asem na making sister ne show me dan no ye tena hwa e ma ne bo no nan na sister ko de makoma ye me koduru anopa sai ye koduru anopa be 8:30 ena mo tabont ye tena no nan no num kura ba no nsia boye na asi asuje gu minsunum dwane arehwa hye me ma menwuma meto ane se wo ka me ho ya wo na wo ka me ho erade se wanso mi mu a anka meye den se wanso mi mu a anka meye den menwuma wo ka me ho ya wo na wo ka me ho erade se wanso mi mu a erade anka meye den bismarck ejam mfie nsuni erade ne kuta me nkemewu adwumaden ubi satakwatam so a ubi abeka se wan show me mwanka me dey sister ye me den nti na sister gem say hana maame tie ere mu ho nti okobo maame na mane na maame no ene hana bekasa sa na omokoye no mini me mane ko 2019 ye firo no mi kura hwehwe dan foforo na dan ye nti o mo ya adole no ne ye koto wo mo ke kotwa akwansin hunu enti no mi kura ka kire hana say onyi yinu ama ne nkodan foforo no onya dan moto no ma me ne me ma no ampanso enumre me hono ma be sis na hana ne maame be oba ochi ame maame ma adwe me je so na owura dem ho ne dan no obi ba hana na odwe ho ketua bi no wawura me sa obiema mi me wura mu bi enti odwe ho na hana ye de be yaw wo be hu dia sine mi die ma ho nwotwe enso ahodo nwotwe edu ye de be yaw bismarck wo de be yaw be mo class wo kwadwuma na wakoda ba bia ma de a chance wa be fie wo de be yaw wunim sa wanya awale sister maame ne be wura dem ho afebo be say timi se omu yi ne mapie omu yi damo ne manyina pie na ba bia ma adwene ne nam no enti adwene ba mitima ase me mfa me phone ento recording video implement me video recording so obi nkase obi ho omu wura dem atwen no mayi ne ma na pie twen omu yi ye yi me koye no omu yi mattress nyina sa na o ma hwehwe dan dada ye ko 2019 ti 2020 asem na making
no ahwehwe dan nti mu wona ge ne wo ye nti adole ne ade no enye sampanka me nkoto wo mo e wo fie ho nti de saa na yekọ na so mo wo dan wo ba bi dada nti Mr. Besma ka kire Hana ma adwa Hana tete se onyi nuama no enko dan fofom Hana nso yi Hana wa wo ba ko wenye kunu waji ni kunu wenye kunu waji no wone Besma ka ne te wotema de obre mu odie mani Hana wona wudie kehye kodu emesum nto kwa mu da wo de ba ye omo ho wotwe ahodo nso wo de ba ye Besma sister omu yi demoni menyina eyi mattress emeka empa konkolon na TV aboda ho ene fiera ne blame mattress na me ma ne dama de chin nti me ka che ma ne se nko mom ye ntu TV ni mponya dai enko na 16 year kai se ma we de ye nya anya hwe se o support me a ka ye tu TV ne ko ye ya flat ye ni bi me ana ma 20 kotente na me ne me mai hwe mi ku ne ye ayi kunkum bag ata mo ntu TV mai wa nto ena efiewre ma yekete da so na de chinti ade china me frem abusuafo ka em se de Besma de aye me ni o na me wo fam ka se me mla na me fo ka se free tema asha isaki esa ba akra ye be fo ka ne be kwai ti be na mbebo me abusuafo ma ne na me abusuafo se Besma waja me ho 2015 up to date somebody bi mpo na ma ya be ka kire omo menya kankan de na fa me bla ye fre wa wo ma ni wi wa mo mabusua fama ne sanse mabusua ba ye bebi se wa simti wa mi ana me koye kra na busua fo flasem no na na busua fo se sister wo je no nyese na no ote enti ko hwe ne yale kompa ye me ena mabusua fo sa na tie de a ye be che Besma ansa na wakasa ena ye ko report asem no wo be kwai dasu enti kwasi adanwumro sesen ena police for come ne ye koche na police for ne say Georgina say wo hwe no sable na wakoni krom ni ye kwache no ye kwatena be kwai docs to kan asem no be kwai inspector ne number ni odi ma me 2 years ni ye kan asem na inspector say Besma ko be wale Georgina bi mo se da bi no se da bi dia nya ha na wo je no entiani ni nkofie na ne abusua mo nkoka na de wasa wo ye no ye wasa de na me kunu ye pia abonti na akoma abusua for date ni ye nyina asa afofo ka akwa ba bi e ko ye nyina asa ba biem eye 2020 7th February 7th February ba na mfie mienu yesa akwotena ase wo mfie mpanifo ka asem mabusuafo bo Besma ka ase kwabena de wo ka no ka bibi mi kunu se kura onwale me emi agina so charge ode bo me ye 2008 asem oso aye dan o se one me kwa ho na me de ade bo ni tiri no enti me de me koyi wo ma funu na me de bebo ni tiri mpese mi kunu so onwale 20 2008 ena sabre na wode be jama wale ena mabusuafo bo na wose de obeka na obeka wale mi bi na mabusuafo bufu ise na yale no wo ho yale wo beje no na onyale enti ko hwe ne yale ye ma aboso miensa na beja no aka busu mienu na mfie mienu ye koye no ano no mi kuna mo yale no ho wa anfre me wa nkyere me hwe sana ekwan po demu wo na adwuma mu wo ebetimi ahwe me yale mi kuna ya anka omo insurance anke be hwe me cover me mi kun ya amwa me ankyere me se Georgina adwuma no mod card na mod hospital no fa ko ne bia ye be hwe si anka enti no me sa busumi nsia chi me sa da fo ka ko tema back na adwuma mpanimfo na mbani me sa da fo ka 2020 back ko tema biem makona adwuma mo plensa temo makoni fie plensa esa me ko na mli asem no koto ne mpanifo na ne mpanifo say eh Besma na dai wafo obi ba na aye ni sei wo mpena sane yale na kwaja no ena no mpanifo ne na kire me say wo ko no fa card ne ko wo kwata kwa ko ebi hospital ana government hospital me bi o mo be boa wo nti me ba ye December na ye December me ko no December 20th December 2000 yankwa kasa ena me ko hospital e bi ya anye no mo se ko government na me ko government no mo se am behwe me 2020 no nti December ni nyina na me na me ko yi ho no mo se na de December na me se mani bla bre no hwe de me kwa ya me de ni nam nipam asamba me ko mintimi ntina fie me fele enso me de me ho hwe dem a enye ye yale we ye me 18 years ni me no na te we adwuma why ta oboase months why ta kwa months ebi na yale no ho
one room poni kwisi wensi bi jiwani nkwa ena me koye no moje nti no na agimani o me nka ho wotumi kokora won kra me okoje nani obekọ wotumi ko hye ekra me se me wadwune no oboa ne wapi akoda oba ho ade kye na waba ni nyina meche no ena nti January 2nd February Twitter no ena last year omode me ko theater me fleble de ya ko scan ko lab ye say ni nyina la me kuri ankasa me ho enti February no ne mani chop money ode to me phone so no 5 million me ya de yempo ansoma enaja ewrade anom de me ko theater no ewrade nti 4th February no omode me buy nti fiada 5th kasa ne ye monso ansa na me ko ne mpani fo no o ma boa me ma kono me kwa me de nkwala me enu no ekoi me ba aha ya Akoma 87.9 FM yenko na yenko hwe yare a na ye maame Georgina Owusu ya wote manimu ika na asam ya bra na yade no eni ho bra yade ne ba ye eni bra okokoye omukoye no surgery a omuyi Akoma na ya bomodia na efa to so ema yenhwe na okay okay ahaye wo me ba otoso me ensani oba otoso me ensani se oba no owo vie say se 17 years it is 17 years ago picture ni wow na wunya easy crowd na crowd na mitrimi ko fo cheme no mdo mo nsa wura mu sei me ye me nsa se ka mi nso me ya mi yale we be gu mani masema ene brene aweho me be babele wa ma Facebook live ni YouTube live obetimi ababa hwe 17 years ago wo ne ba otoso me yensa ne picture ene da so 2004 2004 na me wo no ena 2004 picture ni 5th February 2004 very beautiful lady na no ho afankasa no still no ho afa na mo ya me bone na mai na ne ho afa pa Facebook me oba so me paduma obi ko chura bre me making ka chira o we sabre na yade ne mai na eni wo 2004 na yade ne mai we yachi na yale ne sha ase ese eti we ya adoren mo ko ya adoren da bi we me kwa yi kwa asa me ko we yin bia me twa picture me ko we yin na me twa picture oh wow enti we eye before yare no eni de achemo no ye be hwe yare no after yade no no de ti he ye be hwe bra wo yare no bra omukoye ne surgery no ne oye ne ho fe okay na aha na ye hwe bra yade no start ye na ya so betumi di we ya to nka be mi de pani ya compare yare no so start year Akoma yale ne start sa 2004 fan say 2005 na me hu say bi abehye me kon kakra ni ku ya mo ameda wa mi sa me da se Georgina ye be ye dempo a yale be ko mi ana mi tonwo nka na ye kesese ni say mi tonwo mi hu aduro ya na mato na maye mi hu aduro ya na mato na ma fe mi hu say nya ade a ebe ko ma ye nura ache blede ya mo ameda se yale be ko na nka wo adwuma no wa hoade e be hwe me yale na me ko mi ankasa na mitua na mo ko for so mpanimfo na nsa mo kire me na mo kwan me ansa na me kwaya yi oni mo hwe just on the ne dia ne se adwuma mi hwe Akoma me ye betumi ye surgery no but bema ni mu ana no adwuma wo ko mu 7 years ni na me koy operation so mi nya 1 year mpo nya 1 year na ayi boyi wo ko ware wo ta na se die nie tesa wa se condemn abon wasa wo de waya me condemn waya ma blewa picture we no body ni nye tama na me nkoye operation we na me felinti mi ntwa picture mpo we passport picture na me de koye no mo de sa ble mi ko operation be mi twa picture no mo de passport no esi so nti body we no enye na me nkoye operation ni unsa ase mi mu mpa yedu me ya brewa na so we ai si e hwe wani ma ye hu se we ya brewa wanim na be kire se oh yes me yini say wa condemn no akofa hana tete won de we gina so kese kodu besmark mesum nto ko emu da aha say na me pe no ye mehwe wo bi sorry a
no sabia so sabia nyado wo hu yarefo bi wo baabi a ana wo bi oyare na osere no wo de ne yade na odesere no ebi die yade no firi na yem na ba ye ebi nso be fa na tiasefo asase so na ka akua bebo ame just look at how beautiful 2004 Georgina Owusu Akoma na ehwe ayi tama yade beto no Marco bibia to misio ni kunu no bibia to misio se wo hu no kompo ye be ma se wo ware no na on ti say baby afa de ne ba ye ma yes yare ne ba ye enti di ade na oba yi kura no se mempeno a de na metumi di aboa no na ne ho nto ne ja na ne ho nto no ona woni ne wo ma o 4 woni ne wo ma mako 9 5 na ba ku frame na 5 na ba 5 boys oh enti wey no ade na sese wo ye boa no na saa de wo nye de emfiri ho me wo ko tie sika bia who insurance cover no adwuma mu de oh my god adwuma mu de wo ye de ya adwuma mu ne ye beti ani adwuma wo so afa na amoni tima na ahye Maa Akos ntabo na me pamade wo dem nti mi table no e wo form akonwa ne wo soro afidie ne wo soro na me de ntabo kwoto dem wo de we no akonwa ne si so a epagya me kakra nyesa wo se me kofa wo mafunu enye no kore wo ka de na asem ye de obo me kwa na ho spray ne kwa na wo di me yale asma wa wunim na wusu o se obetume wo de asma ne be pam me afiri dem ho me ana me sa akosa me ana me fa me bag fi obo ase bai ana me fa akwa no oblo me ntimi so da hye ne yawo na me so me fa ntabo no na me so me de ball no self defense anu adan ti wo de ne nyina wo so obetumi aba hwe wo Facebook Akoma 87.9 and YouTube sabe no po Maa Akos mi tawa ne yawo sabe na me de ye kon sa ntokwa no ya betena ama sabe na no hye machi na benya 4 years ya sabe nyinsa wo nachi yawo akora nachi biem ama fe na wadwuma se watu kwa na wo de sa asem wi ebeja ama wale ye te ho fa ye no back achi ma ye nyinsa wo biem ya sa wo biem ya wo asam na chi 2008 no ye be wo ma akora no ye se wo 8 years ya be wo etia den we nyina so enya no mre dada watina afa na abeja no enu mpo no osa ebro ne ba ya ma ne bla me fle ne bla wa senko mo be kan asem no etwi ni nua nanim kwan ode me fa so asem no eye arehosem papa ye mama Georgina Owusu akosem na sese wo kan sa no na mama fa ayisie yi enfamwe na fe yento aso Asini musiapeni SK fan yata fan Kofi Ahen ofen so asama kama enwo Mr. FY Asari Bonsu Kumasi Krodua yimo eni papa ebutio Mr. Kwame Bonsu ewa America abrochimemu Desmond Bonsu ewa France abrochimemu Elizabeth Asari yata fan Mama Love ebutu Canada sanso ena mama chenchen bi edi wonu wawu na weni wamu ni swada ne punei wahwe ensada ayo therefore ata bua amponsam piesie papa bi full service VIP Kumase awani ye papa edi ne dwuma ata pani yata from US abrochimemu ena papa butuo nana ata Owusu yata from Wasti America hoan wo General Sergeant Roxin Owusu yata from na Owusu Ghana Police Service Seshbekwai Western Region eho eni papa edi ne dwuma Mervis Chumesi Ankra yata from ma mechirwa we business woman ewo Kumase nana wiafi onosubutu Australia abutieni abusianka yese chenchen bi edi wonu mu awo enyina bua ejen ya betu wonu makwantin fima kakapaka wonu pompom wonu mu emame wonu mu nuaba wonu mfutufuo wonu odi da oba pani sara kranche ye mame atoa nananom ewo ensiato oba pani sara kranche edimfie eduoson enum senia abusia esi aye eye no enhyehye nie nyame eye atomu a ochene memene dai December bosume ni de tosom yensa eno ode emo no betompamo ewo ofenso asamankama na adofo pu behwe na ni chi de atwato ti hu ni suo nyina wie a
omodi ema me beto adakatie mu ne atwene dese akọ ofenso asamankama mu sieye na womodi ne dabra kwa akwato no wabako na ebusuafiwa ewiabremu no bepensuo gu onase abesinkonya ewo ofenso asamankama babia ye no na womo abeye oba apani sara kranchie ye na wonu magidake na ebusuasi ade nyina mu no wadi aseda befa embema twedi amponyankrompon kwa me ne senti no wachinachi ayokwasi ada December bosom ne de toso 9 asamankama True Church of Christ eho eno bekwa akwaye ye maame ena asia sorry wo fi ho ba ofenso asamankama baby esinkonya ye yi a memene da no wonum ye yi no obetwa ayiyo no so no musikasa adesia busua etu wansadi afrad of fire wo echichi ne benche ye mpitripi ne mpatra pase de de ato nani no enyo no wa na yie enu ntimi mra mejam wonum we wachine memene na de chie kwasi ada wonum ntimi enyo oba apani sara kranche ma me sara yie na eno enkoda Abraham kukumo we ene ayisia ewo ho a echina ene china chitu so na mom meiso fruit juice dia hye so ema me se eye fruit juice papa ya kales bia fremu enu ntu o china ne china chi we de ne adore ne abedin training program amuye mi bisa me se fruit juice be na modern serve ahoho ya wono be mo mani agye enkofa ya Akoma FM one message ya de diabetes me say we da eye meiso fruit juice na was o de ma wono no na atumi aboa pa Black Eagle energy drink so eka ho bi Black Eagle energy drink kama pa na quality afen so authentic nti obi bia betumi asave do ase na wo pendo so pomu atu abomode na frame infant prodigy ventures was 0208 444545 0208 444545 na onye wo so na ye bi na kasa kire wo no wonwomu awade anapokrasa blood covenant bi obi age usika wo mpeso obetua me pacho oyeduabo wonwomu se Akoma FM edi abusua ni nyakwe na ye bi enhwehwem nyina nyama kama wo efijase aguna sama be faka wo efijase anasa dum oso ko aguna sama udura se o me kwa na ye bi mesi wo na ye bi janhye wa ebesi bomode ana friend na ye bi wo 0243 134535 0243 na ene na ye bi ni nkomo Ayona pharmacy ye the guy ne ke syrup aba siesie oba koso ekumanu ni atenka okoso ekuma no eho nya ne emergency pia je mpataku nya Ayona pharmacy for guy ne ke syrup na je atumprekope for 0597216037 0597216037 na ene nkomo 3p garlic mesha massage atumu adro vitamin C enyina ewomu edro yan fancy jaso na je say ensuo ni mu edro yan natural be ma pressure na ko form sugar no be ko form o so betie stroke no ma wo so asma be ko wo fu ayekapu betwe 3p ba modi ana ma wonsa enka edro mo waso ibi na ne ba Mr. Kwale na Capedan Angelos Frepi work natural 0248928824 0248928824 grow fire moja Akoma FM obeda wonan no won say yetititi no nyina ebekọ ama won so ho ato wo ba won fiti kromo ani ma nkoye unya grow fire wontumi na ye wontumi ne di ye udie eye grow fire bomodi ya na ko Mr. Kwale na custom smart ebo boss Fredmans Apedan pure leaf chemical near Bashop grow fire enye na ewo ho o kan hye so benya bi Fred doctor was 0244 596532 0244596532 Currency Ventures ye de Zahara Mr. ne G capsule saba enemu sanya drop rekope tatahwe enu ntisi wanya nemu sanya de ekuro sansa gu ba bi gu ba ma ho enemu sanya de na dokoro we de Mr. no Zahara Akoma FM obehunu se ko ba ma wabo da bridge we de ye Zahara man capsules ena fe hindi e ba Mr. no malaria fever typhoid any diabetes no etu atu kan shi drug and pharmacy chemical shop biamu Currency Ventures for Zahara Mr. ne G capsules Zahara man capsules na hindi e ba Mr. no yana for doctor was 0246 348334 0246 348334 no Dr. Amweni nkomo de fa yade hu bia be hwe no aboa Features bamboo toilet roll na make am for diama wo toilet roll of the moment toilet roll yamoto toilet roll no harsh chemical bia anymore Features bamboo toilet roll bomodia
na Emma wonsa enkebe Akoma FM so kotubi oba kotubi be ma fa kwagina kwa hoton fa kwagina table so hihye gu so ne ebedi udwapa esanse se toilet roll bi esne features ya na afe na eba na medie me hunu ye ebi enyamai one in town e features enkra ne ye no ye de mpampro na ye block B says 12/8 ata nkwakwashe up North Industrial Area na kama me enwa bi na me use yo friend 030 222 2224843 030-2224843 and we are crown pe bi atu afrekuma say 0550 000 950 na Emma wonsa enka features bamboo toilet roll no ebi na shane so Emma me say ene Dawood Aba Hospital Dawood 360 capsules aba and the ointment sisi yade ne awotutu aduro no 360 capsules no the ointment no etwitwi na ho beto Herbal pharmacy shop enye na friend 0244886437 0244886437 na Emma wonsa enka ebi na ewie pade wa wonim se wo pedre ye kama pade a ene na de wohia eye akuafo enku ni akuafo samna fanku no esra fa samna no edware fibroid ebekwa wonam ni sansa wo fichi krom nye be ma wa mo ade ne Akoma FM dware akuafo samna akuafo nku no wo de sra utipa ye bekwa ahotutu ebekọ wo we de ebe fensansa ni nyina ebekọ samdora enku Herbal center some enku Herbal center na blessed eba wonum nyina wo ke wo benya bi jeff eba wo mankese mpole na esa ponfiku eba konongo bomodi na fresh 0249 186845 0249186845 na wama wonsa akabi prekope na Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services there wonesi ni ayaresa chese one fingertips se wakani na onesi ni prepare to prostate cancer enlargement awo fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis ABC and D typhoid fever malaria Akoma FM Grace Gift or Grace Gift yedi ya si ebo clinic bi won dawura na yenimdia clinic no etumu ye sanse na dan nipa Kumasi Ohim School Junction Ohim Amanfrom Barakasi Road and Wawa and Kani Wachimata Petroleum Bungalow Wabomadiana Frame 0543 320030 0543 320030 Yagusua ye fre a ye dan owusu anasa Bismarck owusu na yenino edi enkomo ni ya hwasade yenua bayi eka no anye bia no enukra bi ewom anasa ema no ensam no odibi atete ho na emom no mamenkan message wey encho Akoma FM me message ifri takwa meni Georgina kunu ena na eye adwuma me ye no koweka na bemei oye very stubborn papa wo tu kwan ko temaso okoye adwuma anaso okoyeso okwakoware in fact obra Georgina afam wedie akomamu nsem odi na asma bedamoyi momu ane pa emame wase Georgina was a nice woman. Look at her now. Bismarck is a very wicked guy. Please, the lady is sick now, so let him compensate the lady. Try to separate them. If not, the guy will kill the lady. I know their story. I'm from Takwa, where they are living. Thank you. We eye obi messenger ono so ede abreme ya mekenkan ede amamo Rocket Clinic Limited Rocket Pakum capsules ewie wonom ede aba enu tunu no bi Jenike 442 ebebua wo ye bema no ahode ne ekofam a wodie na ye Pakum no Jenike 442 eye ma wakosu kumanum no ehwanya wodie no Van capsules ebua ema wo dwuso twemu yawo a ekọ bema support to prostate no woba wo dwuso no ayase ye wodide wodie eye Van capsules medfagem boa ma mogedi afrosani ye woni padua ni mu acute sciatic pain sanso na woda na dwa wuntu na Akoma FM wodie eye medfagem kuma say alaba boabu station eho na rocker ni wo mu edi hwanu mu siko palace okay enu ti bomode na fresh 0248 885040 0248 885040 friend ye phantom na fe won ehunu say yegusu afra Bismarck nanso wonfa Bismarck owusu anase dan owusu yegusu efe no eti Georgina owusu bemei oye wo ho ade pacho ye me ho ade oye frodendo oye me ho ade ye no wofie ni e koda nyame ase Akoma FM
ye kunkun no asi nanso enya de a wafa ti obi aka kire ye one room was we very stubborn papa stubborn pa enti wo ba wa yes so no obusu afo be ba de sin konya ne enene 2 months na 2 years na mu ye japade bi one kas ono ankasa de 2013 ene ye to one plot o achampem takwa ma doso ado medua ma odo ba medua banche wo ko ye 7 years ni mpo no adwen papa woni tirima enka ye self contain won si plot ne so da na mesumini ahode nti okwa na menya one room anem wo blono na yete so no ena medi pa si one room na metim wadwa na num wo na busuafo anim se wasi ablosan amame enhwanya ablosan enkada ye de toto na nkofo we a kana busuafo bo se wasi ablosan no eye no kra ye one room enti some one room na wasi assassin na wasi one room esi so no one na what me ana meje me ana ampacho me ana meje na kapre ni simple but onim bebia one room ni onim san say tam fiewura ni tumi na me sa kwotema ho no say fiewura ni tumi obai e be hwe nti hone de na free no ma ho oden wo fom ti me yere na mo oboa mi sikase mu nti onim say okay ye mo operation efiada na ode me mane bai me ko no me de nkwala tu ni komano no ye mo operation Friday na me de mbeto wo no de mofla ne bae no obae no obeda ho obe na ese obe na me ni fie enti obeda me dem ho 9 o'clock ho tamso e ma de chi fiada na pansa na oba hospital ho e be hwe me operation room no ano no Bismarck ensi wo biem wa fle me biem Maa Akos on de me kon ya ye ekuro na enwu na me de ye adwuma enti na me kon na ye sa no but it's we kra nya hwe aya akure mama nya hwe enya hwe wo bie wo da so ja wona so mikoyi ahoma na mikoyi ahoma eyi ahoma yenyi ye no mekoya dress na me ba na ma farm market matonya ado 10 cedi moko sa anoma na meton na me de ahaban mu aduane aka ho na ehye me ntu na me de ntumapuru ne ho na yenyi yi mekonwi me de abegu table so aton emenya aduane ede enti ma me kon no etwen ye enti na aya akore no enya hwe ma me wo bi kura ni mu fa nyina sei but ode nam wo we me kura no mi hu hwe nya hwe ma me nya bo hwe me ensample enya hwe bibia sei but kopim ne wo frɛ no me frɛ no ofa Monday no mpo me sa fo ka akotema makọ na wo mu ya wo ayi sejiria wo da wo suru nuku sexy pa o ampo na me ni ma da ho na wani ma da ho na wa ye fe me hu ye the way you sexy to be said why why ya baba wakro total transformation me ko ye fe February na mo dem beto word na ya wada de chief fiada oba ya wada na nwumre o mo dem beto word no nti fiada na o dem mani fla club by on form to school wo ho no wode o ma blame say tem school de ne boarding nenso tema wale de ne bo nya den ade ne wonya ma wo se de onya ma me ne se me ne Bismarck wale ye no ni subenti ya mobla ade ne wonya ma wo kodua me woni krom wa mani nua ba na ma koton me nadi na mi ko bisa ni nua ba na me ho ba asem nti ota na chi se o wale de onya ma me ne se ade na wade wo wani so sai no Georgina baby enya be de wa se wo mfie sai me pa cho menya 48 years 48 years woma yesa 9 sister die biem ena awade be ko agama 9 Georgina ena no wade ye ena no wade na chiem na ko wade ewiase abawie ye de ama wana mi bisa o Georgina mama na pene pa sami de minim wo Kristo musa wo wale ana wa wale ti odu hu nyina ma no enfie enso ni 7 years ni me na ba ma da wonko jam me mo adwaman me na ba ma da 7 years ni Bismarck aboma tenase ndi se wonya bia de be fam 7 years ni me so wonya bia de be fam sami ma ablewa wa tinka wo ho wonya me wo menopause dabi wonya 7 years me ne ba ma na da ada de bane ne maye now de wonam na wudi bi
no aboma tenase enti de masema me kan se Maa Akos so boa me na besema Akos no oye adwuma wada adwuma papam woye mechanics wo simafo ni nua ba na akoton me na di enti me so asase na meje afi wonja me kwan simu ngwa aware no se eja awale ni na se de waye de wagu no 7 years ni 7 years wona me nada enti wagu no ni Kristo nenim se ya awale ne wiase de ene wabasa be pa che wabefa wade oba be pa me chewa bebrebe ya oba eyasem na me bisa ujidi na metna mbebi waye ma de ya do ya do menye untumi onwa ne biem wase masesa me yire and be maybe wakaso wasesa otumi sesa for good ebia na okoye na akwa nani ebia na sede wosi soso no ebia na na pese bi nani je bi okoye akwa nani oba stone fanche no so oba de a Kristo de wase ye mfanche me de beche no o de beche no odo wade but mame se wo bo se wo ammo kula wunkwam kula mudie mu wuti ase Bible na se wo kasa Bible no amentwiro wo mu se wo say even heaven kra ware wo ho now if you uka we ya obi ti fie wo so mu gu awade ye ngu awade but awade beku wo de enye se we ya broken heart menya me na mana me kasa menya Kristo aminim na nkamawu enanu ye kwakra se wo bibi kra se ato gatem wo ye hatu ma ene podi aba fom na ya le ne wo ho no me na ma me sene badamfo me kwakwan so misuwei na tese me na ma na me kasa me misu ofia me ma ne be hunti edu anwumle na me ko ye bro no abontin kese ma kototo ne ma bi abaso a na misu entu sentme kurimiti na me na ma misu mi drew store ha na ma pepa manim na ma side mi dwa e de abone na me de ayo Bismarck wo pra wadwumam mi ku mi wo hwel na menyam mi dwalew me tete aduane ma wudi me de ni koyo operation wansi wo se operation po semeye dey emfa ho se operation ma anya osika kra wo ma anya mi sika ento me boka ehu eyi ni e ka me bo epipesi ni mi wantwia mu bia ma wantwia ene ma ne ye nyina ho receipt ni wantwia 1000 pa ma me makopem na nkwa no do mo sika ba besia me bo e de ade ni de bia bank de ode besia ode to ade besia de to ade ni we me kwaje ye nso me koyo operation be miniska na me kwaje we sa kwaje we 50 million me de atoto me hoka lad be ni ade nkola ne ntale nyina se won to school paboa won to school bag nkola ne fie ntale nyina se wo mo sika ne de oma sika mo de twebian di ko school de ode mo but enso gise me di bi soso nti bosumi bia se so sende sa bosumi bia no sende 5 million ene de man nkola no na osende na osende odeba minka ntro odeba no de enti we no me de ka ade chia no ma be gina ma bobo ane di o musika me ni bi so o ma mi skampo sa me mfanta de anka me mfa ne ma ha Bismarck se sika me de beton de kra no o ma me enti ni me ni abra me de na ba kwa siamprenu ene wabu me kafra na meti ase ebe hunu de abaya de ama George na se wo gene pata de sika ton de mfa me gene 500 million na asase no nso no meje wa mani nua ba akoton me na didi ame nso meje asase no te so ma me onya wa se me mle Maa Akos obenya wonya ko wale tema wale oware na wo fiese na me 24 years oware na wo 24 years and se wo 47 me wo 48 me 74 and now 48 years hey yeah tade a we me e na me di free takwadria asa dawro ma na me tade wo da dwuma kase eti sei wo de on pame awie ska ka ja me kwan awale anya by force be ma se odo mpa eti se wo se wo no emfa me ho wo ma asem nti wo si wo nwale me bie ma emfa me ho but yale no na me dwene ho ewrade ayi adom afiri me so hwe ska ka ma me tade adwada no me kotem ansa na me ba ma sa kotem wo ha wo kura ye den ya se sei ekwanso aye hu isi wo na wo ye den eno Georgina etu de bia so obi kase nyame na hwe nipa ye ka kire nipa o ye kwadwofo tifie ne nan ne nsa ye du no won pa adwuma no what wa o ka o se nyame na hwe nipa but wo situation we there se beba me wo fa sampai we nyina so de a sister mame nyame ene hwe nipa
Inti koba metembe bi onfa ne ho. Eche ku na pawa na wo ma no wo ye omode. Otu se kompo ye fro, wotumi ye adwuma. Man eskabe na me de ton ade besia na maje besia na oje awo se atua. Inti ani eyi na sika ne na asa. Ya se bi na ade faka ko itemen. Wo faka no na ade kwotema, wo ba wo do lorry fema. Dabi. Ti wasa waste ska in and out. Eda ho a kasada no kra ne nka wo de beto mo ano a e de ma wo no mo edi. Me tete me hahai. Besia for yele me. Okay. Second story nya wunya first one na be ma ye osa e na wunya de atwa to so be ma be ye osa. Nti onya me kwan no nhwe ne ma. Ya be ka kire no. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no enoa ena waso eguso da wutie no yenkɔ na afɛ yemfa second story emfa entoa moso na yenhwede nyame ebeye second story entoa moso obapa brana ebetra se channel so awie ise the plus beauty shop she's awie ono ena ma mereke kama she nia ye makeup scam ya be eye programming enu nti bomodia ne ko she's wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oyo no ena edi enhwe ne mu bronyan ubetu kwan ubeko programs ahodo ubeye niema ahodo pi e wo se wosiesie on your makeups na niema kama wunya she's so be ma rig fefa she freshies I was 0249 155 776 0249 155 776 she's ebesho Josie fashion area wono na amame atade kama mede ashe we African wear ankasa your design na kama ede amame no she's ewo Kumasi when he meets me the sports and the di enhwene mu bomodia na bronyan aseda wo kwa adoring yetu yensa fro program ahodo ase wo ko host programs ahodo ma Josie fashion enwudwu atade kama na okwa ne hu sampa ugina so Fred Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 Ushabi Ewo Rabbi 1 TV and Afe Osei Chrome TV Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 and Afe TikTok on social media. Mame me mo hawie ma wie de boko Wodin Akoma FM Rabbi me pacho montwe Mike omre Rabbi. Okay, Rabbi ufre na bae me fra kra de ba ufi akra awie etio ma wie de boko mi hu bebe mi wonzima be me na mi hu no wonzima no osi mi pe ma me eda jitum ba me ma wo ba ko me ya 2 months akwanya 2 months no kebe nti ka ma sa mi na eda kire no o ma wo jitum se su wi wate o ma busa am se de na me eda wo pese me pese o ye mam na me ka chen se na me su adwuma me madam no onya ade nti me na me ka kire na me ka chen se ma me po pese ka se do Akoma FM na ka chen su nti ba ya be fa me de obere obeye sa ade na mam na obusa am se fa na pese mission na me ka kire se me pese mission no Kumasi nti ena ka kire su nti ko ho busa fo wi a no yeren utumutini sa na de makwa akoto adwuma no Kumasi ana me su yu mate nti o ma na mam ni fi mam keto bi yale nti mam yero mfre mam osire mam koye na me fre mam ka kire se mam hu be ma bi no se no yere o de atumani ena mam su yu na wa yere wate no ba ana me su yu nti ewo ma otimi diskaba ama yeto emi edua na ofi ho ma ona dan fofo ina yere ebedi nti o ma na yere ma me ba ai na ma me yam ba ono yere me ka kire se no o ma me ko hu no fie ono ka kire me su yu Akoma FM ode mo koye no ena yere metin ye ofi ho 3 weeks na yere o me friend say o mo sambla no me yere o ya gam so dwuma o mo sambla no me yere mo sha ase na o si yu no yere won me san ko that time na ye salady ena yere ade chin ye san koye no me wo ha adwuma na yere still an yere na nso age side ho ma ntomanti ma yadwuma no ka chem say na yere o ko ta o bata kwa side akurase bi ni bla wo ho nto mo friend so yere o mbla no mo yadwuma foforo ho nto yere o kwa aba ono ja ne phone me mama ono je me keepers mo de koye ni touch no ja de mama mo je me keepers mo de ko say e ho na ya kura no network ni ho ena msuyo nto ko na e wo ma no na kasa Akoma FM kita phone na me hu say ga bi frey me ha na ga bi frey ga na frey no ena me de medical call ni fi wan kasa no mpo no ga na frey ho e ka say ane oni hamidu na net oni hamidu ti no ama obanyeme mahinse ne seye ama hamidu ba ho no ampa so ye wo ho no free ho seye do o ko Kumasi
oni ge bi nyim ma ge ne yiguye ye fa no ba ya nto oni ge ne nyim o yigu ne ma na busa fa oni papa mu se oni eden o ma oni ge ne eden entina bi na wa ya tima yi nsen agude na cheso be eden o tima kunipa nto oni eden oni ma mtina bi na mse o dis asem tuma nim na Akoma FM Akoma FM ana so obi mpena because ade a mo de be me nyam don me pese me be yam nyanko na ka chem se ana ge ne wa mo aka ma eden atase atiase ye da bom na mrem suyo nti o free mo so o ba kuma sa be fa ge na ye da akoma na busuafo no na me suyo o me suyo na ye den o free o wero o free ho o so o be page ma wata ka ma ne bla ba be ye o ma ne bla ne be ye adwuma ni wi ansa o de ye den wa ba wo ye wa to so ba kuma sa na me suyo nti me suyo no na ye da o free ho sa na wa mbata ko street o ko takrade e wo ge ni Christine ho ena ye free ho no Africa ne me ne ma Akoma FM ye frɛ sɛ nipa ba Africa ye frɛ bu sɛ bebia waduru ana wakoduru asundwe ma ye frɛ boy na popopem sɛ e boy number 7 boy na amfa okofa ya oduru side ho no no ye o gya phone to fie no ye o ko side ho no nti afa no wa ba wa hu me ko no ena me dem si nti ono do ye de obeda wa beda na danfo nchen to beda ntade chia o be frɛ na msi me kate ne me sa frɛ no ogina course me shada sa frɛ sɛ me hwɛ sɛ o ye den na me sa frɛ no ogina course na me man kasa sana okoda Christine nchen e wata krade na man kasa me na me se man menchi ni ntini mentimi kasa sese na me dem yedi Akoma FM han first one odin be chere na busa fa wa han na sanse me be pie mega na frɛ no keka sansem no eren e chere me se oni hamidu nyim e ma hamidu firi honum se o kokuma so ne ho na hamidu dika be daaye ade chien no ko ja na station ona eren ofro ka na mtio ma mate na me mpo na mnim se eren oni hamidu nyim ka me mnim se oni hamidu nyim ma me ma di hamidu na ko so kana kra me dika ka chen se me mpo bi a owo mpena na se bibise so me mnim se oni eren oni hamidu nyim ka ma yere ma be fa no ena me frɛ boy na danfo sa na danfo no ka ho no mo kompapa ko tum tirinsa nti me frɛ boy na danfo ye frɛ no golu me frɛ no bona manesi Akoma FM wa frɛ wa ko na danfo no hon ma ena me frɛ mo sɛ o mombre fi na me me pesem de asem tu nani ena danfo no ni na we mo ba o me duru ye na me ka me de asem tu boy no na boy no busa na sɛ o so o kwes ko hese yin sane ya mpasa ge ni nyima no o kwe no oni ge ne da ya na so nanda o so oni ne dai na mistake ne bae ana boy ni nana fu say mistake na ba na wo so ko hese ge ni ma na so onyim ne wa hu de obaye na say wo ko na ka sa da na woni da na ko onyim ya anko be ni den ona we do woni da o ka chi na dan for so mpa macho na mere mi kan so you nti o ma ge ni fra o so on fa bie ge ni fra o so on fa bie na me say be ma me ya oba ni bi nti o mu di bi ya mi a enye me Akoma FM ka say ma be to ge na kuma say da chire no because hu ono ansa no ba be hu mi nti final ka say ma be to ge na kuma say da chire no o so on fa oni na buza fatimi to again timi frame me di phone be ma so onje mpeke ko no o so on peke na me force nda ko sa me fu na me ka cho on peke ko na mane kasa me hu fie ha no ono peke ko na again ka chen so onim so oni ntina biem dia o ye de onsum no nko na me te hobi ono ka che again ono obusa again se sen ono again anka as again se 100 million se sen se on Gene so ba gina 100 million ansana ebia wo jai wo kunu no life amano ena me su o me to Akoma FM na kasa mo ya kire wo bende ono o si wo de o were o so o mbeso be kasa ena me ka che so o nka che again su you na yere again akoma tuni ona ka che again so obenya kakra man na ha yi 10 million pa de o so 10 million anasa 100 ma wa kasa 100 million po say on sum no nko ena boy no so onu no o fa mba wo ne ho no kuro mama pon no ho na on sum ba bia ma no nko nti ja na won ja no ena me ka yen say o yes ye ho mama mre ne de enye sa na e fa mamre enzima lai onya fa ba wo ho na woni ntina bi ma sum no nko because no ntina ya da ache ena me oyi o mere Akoma FM na me je o mo no mo di o mo ko mo no mo twa so minim de ko si so ka so be na o ka che again so be do wate nti efri ho na man santi o mun ko se o ka bi se kire na o ka bi se nti e we ho na ge na ye da ja na frɛ but de du be again nti mitimi hu no miss course e wona phone so na me de man kasa nti o ye sa call back no ye te fa na ye didi mi hu se ge bi fufuro so aye de afre ge na frɛ no on pesa we fa call no on pesa na me se ha mi de fa call no le fen Linda o so on fa call no na me se fa call no ona fa call na ge na bi se hwan na wo ho ye didi no ona o se ne yire o se wo yire sa na on kan che ge no se yere o wo yire
sana ge no so no oni ge ni obra bo ge ni mane ko Akoma FM na nyinsen wo ho ge ni ko report wo na nyinsen wo ho nti ge ni nyinsen ne de egu no koye o nyinsen egu no koye no o ko first one wanya sika boy na kasa na ka kire mi wo so o ko first one wanya sika nto ba na oni ni sa tena bi oni ni sa tena bi mo sa ko second round no o ba na wanya sika nto ko pe dan wa kra na o tena na o fa be ma wo ho no mo tena ye nto mo tena ho no e firi ho no ge na ye den e am frɛ ni bi ono ye eno am se o ye do muntem tete ana am se e ba se na muntem tete ye ama ge no ko fa yinsen wo ho e ma wo ni boy bi wo ye ana ba ye den ana am se e ba se na wo ye de ko kansa asem ye de a kire mi ono say boy no afre me ko hu se wase na Henry's ama Linda no won phone so that Akoma FM takwa de na anye yi no nti o ba me boy bi se wo mam ho 2 million e send in 1 million e ye se fa 1 million ye de to na edidi minim nya that na me mam keto yal na mam ko ye no nti me frɛ mam na mam send 2 million ma ye na me 1 million de send wo se fa 2 grand na me se ye fa 1 million nti wo ba na me be hu se wo nya ntwe mam ka no nti bi ba na me hu se wase na 1 million da ma ge na me se wo de mam ka won't try na afre wonya sika ba na we dey o de ma ex girlfriend o de send again no wan ka hwa ankyere ma asem ba ka chem say ane ene de mfa me me kasa ya no bufu na me de so free no na mba fi na me wo me dan so a me de Akoma FM ti bad ma me koy na me ja me dan na me ko da ma because na mam de mo na ma wo panti e ho nso krofo ta wo ho nti ye ja e dan na ye na ti but e ben nti say aha ne ase ho e ben na me de msi o ye de nti o ye asa na me de me ko kire ma business fo ona ro tu mutiri sa o friend na wo ni papa ne na me aka de be ma ni ye nyina wo ba we wo so wo kwa akohwe se wo ye ya one na koda akonyem no wo se wo ntua sika ma no wo se akohu se wo sa send ne ex sika wo sign ne wo hobie ni nyina echi no wo ma sa be ma we ko tu mutiri sa ma na minim se me ka bia na o ye de waka che o mo so no mo ntibie nti na o ma na danfo na ye da Akoma FM bia so me ko bona echi na ma echi na bia asem nti me ko bona danfo na ma ne nti even na nse yampo asem si ye me ni ntem ya me de ba ha me fra na danfo se me ka na danfo so si so wa bla me na mi do asem wa bla nti on ntimi ye don ntimi ka be mo danfo no ma wa hampo na me ka ntimi ma checha asem mpo na boy me send the recording e de ma boy so ntie na bonti no se say wa bra me na hamido asem nti onye da wantimi ka bie ade bema wo ye bema like untumi nya na chiridie na wo mo wo bra oba so onya ho ade no onya me ho ade ba ma na me ka that time na me send yi ma na danfa ka asem na akotumi ntini san wi ye den meti Akoma FM ode me ba no kom to akotumi ntini san wi no wo fa o ma no papa pain na free akra e ba no mko na danfa na me se me send yi ma na wo so ntimi ka asem no mko ye dom ko tu mutin sanwe na yede ye ba na me yede me system de me fe o mam ka cha me se me ti ho a me ma pem dodo nti o da o ma me ntina ho nti o da o me betina na busuafo no chen ho no na me dem su yu no ono no mo yede enka ho nya adwuma no o me ya lovia fo ni bi o mo am use excavator no na me su yu nti me betina ho no ma me wo ma o ba me betina me ba ho na me ja ono no mo nti o yede fe na yede ba ye me ni me nua keto data na ma me wo da so osirim no nti mam ko osirim be 2 times na yale no mo adin nti mo san fra mam so nsambla Akoma FM nti me me nua ne sekina e ka ma ho na yede ba ye betina ho nti mam ko ka ja mo san fa betina no wo san ba no yede wa beji no na msu yo na me nso ko sku data no mama kwan na msu yo nti me de ne ba ye no yete hwa miru oye na yede o ba ye no ka cha ye say oye do o se wo ba no 3 days o se 2 days mpo no san koye o san ko no o ko duru ya ma ifru boy no mini ntem kasa asesa sana ma wa kofa oba bi sa ma bi buton anka ne ayi wo ho no ma nim se mi kunu ama boy na kotum ntin sa ma nim se mi kunu no nti ma meti ho afre ebe ye Akoma FM ebe yare serious pa o sirim ma afre ma me kaka stem se so mu na ya da awe ma me so kita ma me kita so kita nkra miensa pin no wo mu kra di 7 years nti mma me ka frɛ me ka kyem sɛ rabe si ya ye bia mma me keto no honton nti sɛ yesus me wo nana so nya adwuma bia nti wo kakra ba bia fa boa ye na ye den ne fa hwe ma me keto na me se ma sɛ ma betina ha no me nya adwuma bia nya sika na boy ne di ma me ton ade o do ma me ton ade no nso no ade no mo nya ye afa na makofa ne ma na aba na mpa boa nti afa na ye akofa ne ma na aba ono ka kyem su yu me na me ka kyem sɛ wo onya abotre na me nya kakra ba bia me de be sende wo ena ma me su yu ono ka kyem nti Akoma FM ka asasem na yeden mama ka asasem no e kire me na me dem ka che mama su yo na mama ka te no nti mama ka te na afre me yeden me yi ne ma na musika no ne me koto me yeden me ton kakra be 10 million na me tam 10 million na me sene mama so me fa hwe mama ketwa no
nti mo hwe maame ketwa no omo hwe maame ketwa na afre me be hu se boy ne be hu se sa na sika no de mam se me fanto ade no obo hu se me de sane maame se on fa hwe maame ketwa na ebe kasa ntino nti na me ho na ne bibia ede ewo ni sika dem account be 100 million me ho na ne bibia woti me se ni sika so se me fa nkoto bank no bambu kunu kapo me force no so onye bambu kunu na sisa wona ne blam na ye bambu ba ko mo be sisi Akoma FM na me so me bufu na mka chense sa de no kasa fa na ho adwen na onye bambu kunu ora mpanso me force na dade me no konto kansa na de chi no pie ko ye bambu kunu di na ye bambu kunu bank book ene na eda me ho no ko adwuma no mo ya yibia no ayere wa frɛ no yede o de amame se me yede me mfa nkoto bank ho nti yede o mam bin scam to na getting to 3 million me to 2 million ebro nti na ayede me discount to why getting to 3 million na but na me ngin say do 3 million and I made it me can but all the way bambu no fa na nkasa hwe nkasa nto Akoma FM ekoto so me ba aya akoma 87.9 F makoma mu nsam dwumadie no eno a na wasogu so a ewutie no ye nua Rabi na edi enkomo no na ye nyina ye nim se sabre ye mu no agoprama so a ye hye Ghana Black Stars so hwe kwia se wafa ne ho yi a woni Ishmael se wo mu afọ mu ho yi a na kire se wotimi hunu se enne Ghana share you guy Aden team no menemo na say Ghana free Euro guy ene Akoma FM ekwasa na say Daniel obaye ndan Daniel ya bia nane ekwa nwayefo nane na den o ma fo wan ko kata ni bi ka be mo mora mama saba ko Ghana na sabe gano Oseye Gano Maweni njisa wu free Ghana maweni njisa wu free Ghana maweni njisa wu free Ghana maweni Mahoma Fumoge Mahoma Zuma Tiklo mama mo bo na we ko school na ya se jama anya san to ka jama o buwa ko na so ya just we are say imagine to we dia to buasa Akoma FM o man to bia ma o wadi ase wodi ajai afa na ye baba ye yipa na ayi little apom to say me say I sports team no mo wa me up yes na say ade na ho a wo de maye yes line up bi ho kono amaye ne no o say ne game no e do or die because yan hye ne and I see you lose game now. It's me ye fasting no. Yeah, fasting. Me ye fasting my blacks and me buy ye no pay me ni di. Dokunu me nu. Na me di ye me ye fasting. Uni di mbono. David. Akoma FM. Edi ene mranche on wo hye game na se de magana no. Yere mpa bottom machine goalkeeper no ye Lawrence Atizigi ono da goal post mama Ghana. Mohamed Salisu ebobo chire ho de magana. Thomas Party be gina finfin ho. Jordan Ayu ebobo bi. Na captain the day use waka ho bi area Ghana Baba Rahman board the left side of the fence I'm say otin dia na Ghana for emotion kakra but and Baba Rahman no board the left side na ma for the Ghana hey obu musa yenko yes ma ne penepa okay Dana na Martin so be gina chire ho de Ghana Inaki Williams ebe strike de maye na Kudus Mohammed ejina Kudus Mohammed yes wo bo gina mo do bia ma Kudus Mohammed yeah mama start say goalkeeper Lawrence Atizigi ayeka Lawrence Atizigi yeah ono the goal post ni my brand here friend Abdul Samed Salis ono so jamu bi Sedu Alidu ono be ball the right side of defense baby friend number 2 no ono be ball na Baba Rahman abo number 3 okay. left side am here na 4 and 5 na mo be gina chire no ye Salisu Muhammad awane Daniel Amate Daniel Amate na Thomas Party
ejina mfimfini na Abdul Samit Abdul the holding midfield as number 6 no be passes no Abroko ball no say be chia ono ejina wa maye na Inaki Williams a striker my ono goals no me na Jordan Ayew ani papa ya friend no Dede Ayew ana Kudus Mohammed ejina na chi aboy enti eno team ene Ghana yere ebo against Uruguay Suarez astati in Suarez ejina mu ne Suarez and a player now was on Pagana for started game in the DMA and he sharing you say Suarez and Sanya do ye in beam okay yet medin kun nti na ya boy there to Facebook no my squad na ya started game no e dey Ghana no squad na no mu gina mu no to am ya sanity to goalkeeper la Satizigi Baba man Seydou Alidu Abranti Freno Salisu Mohammed Thomas Tepati Jordan Ayew Dede Ayew Danamate Inaki Williams Kudus Mohammed we any starting lineup na yare starting game no e abo ati Uruguay Boboko nti sanity nyame aduma 2:30 ye betina 3 o'clock captain 6 p.m. Ghana high 3 o'clock say ya she ni lusu ya free ye bod draw ya qualify oh ya bod draw qualify ye lusu ko dia ni free ye lusu ya free na o share WhatsApp number sanity say that ye team na dey bonus sanity enti Dede Ayew ni nya Jordan Ayew no boa striker e frɛ no o searching camp enche o obi a na o Spain anka obetimi abobo ma Spain ana Ghana ko fa ne ba ya ono LD attack na my so far o ntimi she go there but o bono mo ne pa na captain Dede Ayew Dede she go back on Jordan so assist me no na emano de o se emano de Mafodi Mafodi ono e Kudus Mohammed o she number 20 no o shakura o di 20 years akwa to akura ono so ejina o na Summit ejina mfimfini na Thomas Tepati ena echi ono Baba Waman afeso Salisu Danamate ana Seydou Alidu na goalkeeper Robert ba ko bi na o se ono ne ebono maten o papa e Ghana ni ana ne mame ewo Spain enti eno ene Ghana etima ene adwuye yere ebo de nyan se yelusu dia ye lusu me ye fasting dia ye lusu obi a woti enka bia so betimi atoye ewo abinchi somewhere in Kumasi o na ye live transmission free abinchi somewhere in Kumasi opposite Ghana Waters company hwana we ko super okay it's one and you dey comment me free ba good it is a wo Suarez Pepe na Suarez Pepe na one Suarez Uruguay ano no friend Akoma Suarez Pepe wo Ghana on na be ye commentary na ma Akoma ena Suarez nso wo Uruguay ena ya behwe Luis Suarez enti ena ya be shwafo mienu ko shi awa adekura free mumba enti ena de be ye dwe ena wayi ni ya start ye no me wo school jai soloku nti ayini jamani se na me Jehova nti ani ebeshi jamama mo do ware ebeshi jamama mo ate nti no ye fa paibo mo because empaibo de ye nyina yesum nyame baako ono ani e bom paye na kire no nyankopon so nya bias na emom no eye wo ankasa wo modern mo ene wo statistical mas pakaba ko radi yakupo ene ye be de dance ave penalty enu ntino ye fa ya ho ade nyina entai wonom echi na Rabi ye say bama na aka no wasem no wen so santimampon our Santimampon. Okay. Oh, yeah, the Santimampon. Yeah. Even a friend and a poem pose on Akoma FM. I'm smithing him to make us even poor. Oh, Beba, what say your boss? What say your boss? Or Beba, what kadana? What the Beba no ede ache yintine yen fifin se mupi na ye pese ye mani hu say ye ni abre tini ye ni se ntu aheda what the Beba me ye nyina ya betena ha ye hu no kre wa so na fe ye hu no wo hawo ne ye de ato nanim na watumi aye de amawo enti twen ye kakra bi na ye nwie yo nyese ye nwie ba twen ye kakra na fe na Black Star format nti ye twa ne maso kakra enti twen ye ni mo kakra na fe ye ba ye no edi nkomo a ewo Akoma FM channel suma me say Fido quick loans no but what the anabaji loan is
see where the 200 Ghana cedis oh Jennifer Fred Bemau ya de so wash se wudu huni e wo sikachia mu anu ano no na face ye wi 3000 Ghana cedis utimi 200 ni ye e ma ye ni so na obeje foforo 3000 Ghana cedis ye be ye dwetire e de ama wo ubetua eno nti emfa nkogoro medemase fa koye adwuma fa so beba so na edru bra watua na woko wanim ya sama akese pa chene so ma me se ma mobile money wallet no no enye active na one my Android phone no so dial star 711 star 999 star 711 star 999 hash me pa cho fido fo nye feska breme ansa ma moska feska to nye moska eyansa enka ho bi kura ti bibisa na abomode na etwe ho ntem na bibia entumi enye kama Pastor Julius akwaba na na ku akwaba evangelist akwaba na I me mo akwaba yo Pastor Julius ma yeni ka hwe ye maame George no wusu na afi enu ne be kasa kase pa fa rabi de ndie ye betu aso mana re me jama nanya oda na jama ne ye me de monche ye be producer so how much they do them no why na be free and just had them koto drums is umesi na ye shi e jama ne de ya ko ba kunu be first say na burungu ya de kama last time ye nya bro ye tubu de say ya hem na kudu sumu ni ade ye ntumo bia ba ni so kan ya ntumo bia ana atezi gine keeper no so obedam onye reserve player obedam say the day you ni na so bebo omo so jira ana akwana fence Williams Enaki wono ma de ya de che Enaki su jina wala sawoyi wala bobo bia na malama bra me say correct there ana captain si jam sapate su bebo sapate su no Ghana Basazo Ghana Basazo Ghana Basazo Mama kai na me response no
Ade. Ghana. Suffer now. No, no, was you don't go for. That's why I was now. So I have football last 10 years. 2010 was it? I ran to idea. Mama said I went to idea. And Ghana fully brabrum. So dear Gua. And you are broke for Kafa. Ghana, you Akoma Ghana. I'm a Ghana. Oman Funi. Oman Funi. Yeah, my mom. Now, first, your man, and some woman, produce a woman. I go for the Gua. Hey, produce a man. What? Yeah. Yeah, the Yafa. Quiet, do quiet. Can we back? Go on, back up with the door. So, Fans will know the day you dia. Ya kwa katakwa ya baba. Ntia dia. Ghana ya dia. Ball ya kwa we never. Na na ko use Ghana be say. Say yes. Ya show ya show. Ya board draw ya ba. Ya qualify. Ya qualify. Say ya share ya dia beba. Is that? Sir, and then you be show 2. You be show 2. 2-1. So for this you be say. Also 2. 2-1. No this you be say. Hey. Also 2. Hey. Now this you be say. Na mo sabi. Ma boy Africa Cup na ni dey chiro. Oh dey yan so ya Africa Cup. You be say 2. Two. My telephone Friday. Beautiful, handsome, sumptuous, palatable, hospitality, Friday. Namishe ubia. Amen. Ma, George Usu. Make I put it. Make I put it. George Kanam Bekade. Jena mumpa sese ma ayi 19 of us 19 kro o ga sese dra yi mesu nko no ba bia mba cho okọ hen oh ana wan sumu so awade ya ware bone fan club ase Akoma FM ahwe ya tie ni twa hwe wu ya kofa ni funu ma mesre be ma no de wo yin hadi adan se nya de se o pe no any message I ba fa wo mo ho no na ya nya petu aso for masale se subanya na de na faso no se ano eten enti che se pa no on pe ma bi no be kasa obeka ko fa de a opa obe mishandle ne say no kuro ni me hu the picture na ne be yo so nya 18 or 17 years ma me se krafem na hu ofisi no ko fa na se untin fa ho fa ne bi nka ho ma ye dwinu ku se Akoma ya na ya o ma ya na ya no ene na na ka ko ofisi aya me ye the stamps ye man yimu ni o ko fa ko bi tiri ba fi a once na de akiri ba no ya nkana sempra ma de odi second once na chi on ye di na chi ma ya hu solve problem be free a me bi ena Ghana nkule di atam se asofo mperifo ma afa microphone ye tu nkurafo ena mudi mperifo atam mu yiri nchane ade eye den ye du hama ana no no eye den afi baby ye du ha anya hwekwapo ye yiri kwatue pi but ye ba ye be hu se no mperifo ni wo they do the right Akoma FM but me ye mperifo yi omo de ye nam enti sa akula du come the na no twema microphone ma nya ateni no bedi no be enti kam hu ka obetu for the akini kentu wo mo a omo ye responsible to areas na omo nya de se omo ye no na nka hwese nkwa no so bedi atema ba wuri ye fa microphone na ye ko tu nkolafo ena mo nya ateni ebi ni papa ya dia wo ye
pena obi no case and one say okojiri fi obi nsem wakwa ko fu bi agapade wo de se wo mfa bi nkan wa ense no so na mama wode wo mefa me ba fi ha no kure ni me ko enya de papa amwa mabrabo te monyama de na amamre bi se wo de mo de aware na na ku be fama 20 a obi enu ni asem ba se wo bi agapade be kokoto fie na wo ye ni de wo pe wi a wo tuna sawam de ma mesre no omra no o ma me jano kwan ne madie oso hwe o man 5 million oso hwe o mo ye ni case o enso de a and ye best but oso okay ne man de but ma me na mu o de man ba wi ma na de yes ha di we ankwala na ba aware na so odo wo mu che ma ne o wo nkwala no ye jiri ma ye ji na ani obi na nkwala ba wi ase ma me na o fe na wo ma na ye bi no afiro no ba wo nkwala o wo de wo mfa na so ba nkwala ne de obi tin bu ne fe wu afia ba ko wo te se na ma me na o de kwaku ba wi ase no ya tora to ba bi mema du abona mu bu no du abona mu bu no ma oye mines dealer omna meja na kwan o sika omna meja na kwan na m1 no tietia ana mama ntu ma for 1 minute ma o ti aware bon ya sia enkotia onkowu ma ka che ma se aware bia ya tia se ya twense ka bromani ade no enyanya mena so mo ntimi ya mi sincha na munyama de etu obru hu se nyanya o to so se ka nyanya ase se ofirima firim nyanya se o je nya ware anya me de o kana sa nemu o kama wo no na ware wa se se na me ware o se ya o kan se ye nya kan bu ma moni pe bia ntitim anu no o kan enya ware ya be ma twese mba to nya me de no o se mu ko twese kan nya me de o so obi ko fa ba no obi ko fa ba da so nya me de na ente ye mu de mu nya ram ko pe mba be ntra nyame de ne o se me nya ware ya tiase wo ma ware nyame ware no so me nya ye se nyame si hia no se ye ne sa ma obi nya ware na de mu ye di enye nyame de na ti ma mfa nyame di ma kun krofoma oba fa o dross na fa o noma dan ko vie ko dwen ho ne nya wasomdwe nyame sha papa akua Akoma FM media ewo Georgina ho ena ema ni bia omo afa aware se ono de ani wiase a no omo atira nyame mra nyame se emfa wo huntu nipa so enipa no wukunu na ne nam no ene wo yere no na obetumi ayede edi wo hwammo enti hwammo bie die no ebi niye a me hunu de menye ade kuta me kra na efrato ena ma adwuru mu ye me ha se kra de ma ye nipa first ne de me bodam wie ye maame na wahunu oba wa bodam a ye de ne ma ba ma ware ye yemfa bi ma no enti wo bodam na ba ma ba ya ma ba de na wo emebi wo ho se ye na ba ma no de ena me ye me ho hwi ye nye ena me de akamia ne se ese me ho ye me ho basa obebi betumi ye ne ho basa ni tiri ho basa ni nipadua basa ba manti na sa ba ma no ho kura ne ho nya na kono ade a wuti ha ye Georgina wo be wu eja ba ma de ba ma ho se de wo se wo pa bi ye de wo nya bi ni da efi se de wo ye ba ma no kura suro wo ho nya ne fe wo ho nya na kono ani ka wo ne ho no osuro enti di ade na sese wo ye yiwani na fa wo yiwani na fa Akoma FM obi a wo se wo de nji no wo na wo je wasase e etumi esi fie sese wan ru mu ye fie wura wo ye fie wura ye ka fie a wo so wo bi enye ma nyina na etumi anya atasase kra to ho na wo de watumi atasase etumi esi wan room ene wo mate ho wo betumi de bibi ahyehyehye ho kakra na wo no wo ma asere wo se media de me yem ho hwe besmark ama media besmark kra ma me yare ma adwuru mu nyina se no apamo twata na kwan na watumi akogina wo kura na ho akofa ni siwa wa yesi ho atumi abayira mpesie ate ho edi se midi nyina na minsu na wonim ka besi no edi a wode ye ya wo ne wo ma ate ho di because wo se ba ma ne ka kire ne se wo ba fie ho eti se wo ye nipa boni ni a se no obetumi di bibi agumu o wo ne wo ma atena se modi eti we nyina wo ha wo hu nyina edi na wo benya afiri mu awie ye no maame Georgina ede na wo benya afiri mu ama awie no ade na wo benya afiri be ma na wo pre no ho gigigigi no awie no ade na wo benya afiri mu enti wei na sese wo be yusu wa adwene no be men
say her purpose na why Akoma FM for purpose no e no na eduru ho no samre ese wo dwene ho be ma ne ba mekunu o ma ya say minim ne dada se ma afodie enti ade ne se me ye megu me mpai boso na me hu de me de me mabefa me da ache no me ma na abehwa me say 22 years ana wo ba first month adie say wo kɔ hen tina ho enko ba bia ono na se wo ma na wo se wo ma ebeduru mire bia wo beba eduru se wonya accident wa mafie o ba fie na djuma so say ye no wa mafie o ba fie eti di ade na se wo ya Akoma FM lo na wakoje no so mu yie mama mfo no a yanka se faka akọ Bismarck wo na kwatena Bismarck na de faka akọ ye ba ba chew wo ba ye ntumi nchia ma ye ka no kora kyerɛw lo no so de koye adwuma ma me George na tena se wo bon ho banya 7 good years tena se fo lo ni ye adwuma ne jai se wudi akone aba no na se wiase ayehunu ka bia mfo wan kwoto from team Bismarck nti abra woni ha na hye ne ba bia omo oji omo anie eti ma me Bismarck mesro tena se ai nso Bismarck yere no eti ma me Bismarck mama Bismarck eti mama Bismarck tena fie ma wo ho saa bebrebe no na meku ho na hwemmodie no no na Bible ka no emfo wani nto wukunu so na wo yere so na obedi hwammo na saa mre fa won sa no ye de wo ye na emu ma akoba bia me di Bismarck ho ya wa ne se Bismarck obeya wo hye na horo basa no na ya ase sei obi ane ne menopause ma me wo wura ne menopause mu ne kodo obi wo ha oduru saa de na ompe edie obi so wo ha oduru saa de na opedie won se wote ha wo se nka wonya bia nka wo Akoma eti Bismarck ahoro baba na wo hye maami mesraw bra ba ma ne mienu bi ni na Akoma elto ne yam eno ano no eti media mesraw entina ho na ma me yes ade no na be ha wa adwene media ma me Bismarck de maka akere no media me ka akere Bismarck de se wo wa ma na wa me ye de se wo ye na wo jai ma mi saa media su wo su nya mi su o media nya me na akua mi su o ma mi su nya wo su yi eno wa semwa o su nyina ebegu so o su nyina ebegu so o su nyina ebegu so o se ne dia ne se wo se wo mpena beja ne ho because nansenya mahunu obi 50 years wa wali 50 years ni 60 years wa wali 60 years ni omo so omo hia wo omo dia ne se wo mo oju wo mo ani nko a bia na ma mi ti ya na Akoma beto ne yam na omo so anya 60 years ni na wote ne ho na ade omo sore na omo koba na omo dware na omo didi na omo di ka ho enti me se Bismarck ba bia wo ya adwuma no eyebu adwuma emegu ho ani mu ase ya pese ya tene nka mako sameku wa mi ante ne nka meko beko ne ni ase ma mi bi batena ha o se wo besisi akakaduro no de chia no ya besisi akakaduro ko mi sa esuru wisa mesuwa ne de ho garlic nyina ne de chia Bismarck o ma ya ante ne nka na yasu munyo ye na ne yede so aso munyo no mako mawie na sekua evangelist me kaka kra bi na akire me aba no aware bone sujadi ede chan aware bone sa se me fefri me bishop a no okumase awako dansuma right reverend Christopher Nyako andam mo ya aware fo mo kono ho the first homework of the mom mo ko dwene ho na awatwe sujadi Akoma na uti hu nsuo oboka ko hwa ade ya na uti hu nsuo se sikem every time so minimum opa me kokko crusade opa me ko Herbal opa kroni ye kama adwuma wo egalam say but mo ton ade ye to ere nyame wa doma wudi wudwa every time so de kotema ukọ no ba ne nkole mo ansai Quran enaka ho adi mo spend be 8 million oh yeah Akoma FM mo spend be 8 million na wo de ko asaba no akọ no ya waji so na wo twi bia wutua na awari enti nipa no so ya na yiram wo mpe ubie me mo timi hia wo kwan so no wasa ka chose mo nsan ko na mo ko yi o hia wo na na brabo mu bio eno George na mesrew kantamadu mienu na so bamfa so chepa no num ni mpata mienu wo mu di wi na
nanka ye to agu yesu se mommo aboa no gather the pieces say won say ye mo fe gather your pieces uba won say FM na dabi ye the rubber e be shabe smack kwoti obasa abatam so obasa aba omra no wasisi so odi we nyeye oya wie nyeye oba na hwe nanim ha wo be ye dan me ba fie no wote wo wo so la akotena wo store aduano pa na ma ni bi di wo pa mema no so onyi iska bi anto ho na ma Bismarck hunu se ne wo ono ni hu ya wo so hu ya no na mo tell to aso na tell oba bi na e mo fra nyame e so oba panyi 24 years nyame ya wadom enkwara mi ensana Akoma FM enum na ba ko afiri mu nti aka nan mengi ni se wo da so tua school fees se bia wo da so tua kra na kakra no awie enti mesrawo pieces na aka na broken heart ya cheme na me nam kra na me kasa wudi agoro wo be bodam ana ma bonte me ya twa photo dia ko kire bisa de opeso ye wo no but emma kwan uso e me dese wo ka me ye kristoni me ruade wo mo nkasa nkiraw situation wo mu yi dansa wo ma Bismarck voice aboaso because nyame ne ba wo mu a sa asochi we nyina obetwam wo fam ba nipa hu se wo fam matam so krodue hu se wasan aboa Akoma FM na wana wo bo bra odu firi bo ase na odu abetena tam so ye tena ba bia bo bra eyeye o tena du first year so edi bo fra wo to fo wano so fo ni nyina ye fo enti me sraw George na me di me sraw wo free ha koi yi Bismarck wo fa ne se wo wu una wo hwe wo ma abusu emeka bi ma wo bia edu sabre obi a twe ne ho ma wo mu se unyame ti ase na hye nyame ani munyam na Bismarck de toto pako na be hia fa be wom mi hu waduru a ye twa so da Bismarck wo ma udi ha Akoma FM yes wo ma no tutu ni ye twa so ni ya tai ne foforo wo hu na Bismarck na da ne abe wo ma enso wo ma iba ma mi nsem na wa pa o na da ne abe wo ma fe ojun so enyeye enyeye yare enko a ena na ho oden na wote ayisi so na wacha we de brofo na odachi wanya ska nyina untimi nsi dan o minim se tema no ato dan ato asase si dan dia na sika won taban etu Bismarck ye tufu sika tu minim se me na mcha opanyin so ba metimi aka se mcha opanyin ko foto da o mcha opanyin Bismarck sika won taban etimi Akoma FM sankrofo enye sika ya wo musika ne wo musre no madi ebi ene tela ya de ye me ne papa bi tena ase ma na me share busa papa didn't na by this time 70 ko 75 odi ya de ye sua me ba abobra panyo nkola me mfi wo mu ndi so mu so mu mfi me tela ya de yi wa nkwa wo nidi ne manu so wo sika wo kuma sa so mo tewo te Bismarck ye be sraw akoma mu nsam de ye tufo yentu shabre ye ka kiro dwene the earlier the better frɛ ne bra ne entrance Akoma FM na ubesum na mane nko ompe no say ye wuzo bia wo wagena du no ompe no pe bibi kitoa bi ma no kama wo de case kakra na wo de abatem aba wa foko no bora de anuma no sanfa nko hyere adwuma mu wonye free na ne ho ntom me da se evangelist nanare mama kakra bi na meka on say aware amanipa bebre agija o and eya na me hu ne say ye free mu no je ne society da so nyina asa bebre dream society ne nsem obeka e na akwa aware e na anyeye e na akwa aware na de ne si e na wasa betna adadem e no na ye na ehye nkofo bebre on say e ma bebre ntimi nka omo nsem Akoma FM emotional abuse verbal abuse e wo ho and obi o nso a me pesa obo no and domestic abuse yeah enti ni nyina ekeka boma on say maami wo hwe na asa na mani nya no suffer from that because one obi otimi didi watem ro for obo and I say emotionally no na oha no enti esa onye obi anka nche no na edidi ni mu na edidi mama no na ya na bebre na akọ depression we nku ne ho a o say we no ha na wo bo medodo otamade a ode bo no na enye ne pese ebia nko befa bibia bo no eno na ne wodi ayi Akoma FM wo bono na wo ya na de a mama wo hye na ne ya nipa no nim se wo asthma
wakɔsɔ kwa wonim sɛ kwa no ɛmmoa no ɔmo inhale nneɛma bi ɛmmoa ɔmo wonim ɛnyɛ sɛ wonim sɛ na yare no wɔ no so wonim na akɔfa no enti die na eni ɛyɛ na wo hyɛ no no wompɛ na ma ne nkɔ aware ye fa nko me de bia me kama ma aware ye true heaven na nyankopɔn bebusa sɛ wokunu wɔ hi o na ɛba kora me nyɛ sure papa heaven ɛwɔm sɛ ba wɔ hɔ ɛba enti ɛba kora na ɔba no obi akɔfɛsi na temu o se ba ano wanyem no nine months Akoma FM na aware na ɔno no ɛno na okopisa enti ade ne ye ma aware abeku yɛn mesre mama me so wo nipa ba ko pe bi wo de ye abusua kra to nkyɛn you ma me bi abetimi atrust ne to nkyɛn wo nipa ba ko bi a how bi ba so a wo betimi ne na hya pese nipa no na onyi wa adwene fi because ma me ye sure say sanko obi oben na otimi ne di nkomo bi a at least obeye free free sa na ma we ma akon stress ne hu say why emotionally stressed wa bre ma me na brain na we de ne kra bre so me hospital pass on push na ho fe na no ho fe pa no e free young no Akoma FM mesre mami emma ware yi mbe ma wo mbe yare mbe o se o ka senya na baba wa no me de me ono so na me so me wa no so mama se wa be fa ni kunu na kaneti ko se o mehwe abusu at least on pe bibi nja no kwan nefa wukunu na ne ntina ba se wo beji na kenken so wa ba wo se wo yiri wo ma wan kan che wo mpa me de emkwa no so ye ma rehu o ma behu ani ye awo tinko ba nya safo kra ye bopun pie bra sister mi nim o wan ka so wo yiri exactly me se wo do wa ba transe no oba bibi be ma ne na aka bibi a che oba wo ye oba e wo so wo feel de ono o fam ni bi but ni nyina mu no beji kunu ni nti so age no ma me mesrew ene ya me ya short obi ehu aka akyerew ene ukunu nkasa esum bi a o besum ma me no na de fa waware ene aduaba oti a wo bo nyina ma me utiri so na ekwo mesrew ma be ma no ene sum no ne fa waware na tena ho na ma me nso so ongu so anya na adwuma nya me behwe no me da se papa what pastor Julius Onkan na ekwa koko nkan evangelist nkan ene what na Nigerian Onkan yentwe ho emra sisi na fe yenfa 1 or 2 calls bi na Sharesmo emerge dwano shemi kunu no nye adwuma se omo ye interview bi obo ase nti okoye bi okra me ko asem ni ne ntem na ntokwa ni ne ntem o tu kwa na ni asem nti okra me ko interview no obo ase se adwuma ne tema na ne wo nti okonya ekwan wo tema eye wo mechanics plant mechanics simaf adwuma na oye company omoye cement na me kunu koi 2015 me fan say ode oba ben pregnant na 2015 no ko na wiye ti si 2016 no me kunu ya na biem na busumi nsia be ka ho enti me ko akra na me ko been a fair yato so 0322 03224980 3603224980 37 ma ready messages kakrabi was say I'm all theory and no as I call her okay na just say one dey wonim no dada o see edin o different no any no hello we didn't baby afefe Ibrahim Wadlabo Pia Africa so abichi market so that when we you dey abey the kind of thing dey am film ya ban the future am dey am na wonfa awale yen fa Akoma FM na dia awale na kuto be bi sem say adenti na you na what now and now you die you start asking it is future be dey am dey am ya ban onfa na me dey me say Akumano should be Sakotem. The Sakuman so clear. I will need a new community and put into the Dacia. We say, what not now? The year from a morning and Pocasiao. Pacas a be every where Pasia will be doing Robin and Samaman, no Jimmy at the party. Never, you see, which one the Amman be about. And anyone, Akuma papa, we didn't baby after. Maa Akos, the Papa B. Papa B. Good afternoon. Pastor Joel, I am ready to hang out of me. Mamma tell me about your phone, I'm a boy, my boy. Maa Akos, I can't tell Mamma say,
one kind of comment because our we call them we think some here bank of here like send or them about nonsense so they do them can be fair. You come on for me to them so that it. Because we should them and make some kind of be are going on so on while and to imagine. Then they not compare them and also coming from. But I'm not class be because about one ẹsẹ ọmọ ìjà kọ àti wà ń sẹtẹ bìbí ọmọ ọmọ sùn ilé àmọ àwọn èèyàn wọ sùn yìí nítorí bàbá òbí ẹni yàrá bẹ́ẹ̀ mọ ọ̀hán pàpà bẹ́ẹ̀ náà mo ń tún láti náà bìbí ara tó ẹgbẹ́ yìí yàrá káwọn ẹlẹ́jìmọ̀ pa àmọ́ bọ̀. nsa papa wíìdì ní bàbí afẹ́fẹ́. bàtà fún mi máa nọ pẹpẹ tí sọ àmì bá kú ẹ mú àmì àtẹyìn àwọn mẹwàá ahọ ìwé kàkà lẹsọ lè dìde ẹwọ na evangelist ẹ pàṣẹ yẹn ọ pùtì the bags together. No, on one can be man in commission in the window. But I think you say, you're not able to why I'm not your moving casa because you say, another over. And so, Nametiasi, and the BBC are about me sending the mobilization when we have Ama, the Beatitude to the Yes, so, yeah, that's it. We didn't maybe have faith. And I didn't see income at the who and count money, the family image. A portrait about something and somehow, in some heart, when it change something at the end of the day, man, I want to make the son of the church. And yes, so because Cafe Amos, who didn't baby a faith. You're not emergency be or Kenya say, that White House will get to move on. I don't know, no matter before, I don't know. Oh, Mate, yes, Kenya. This is the airport about. Right. The patch of my direction here. The patch of my direction here. Direction here, airport about Kenya. Kenya, airport about Kenya. Right. Kenya say airport runabout. Kenya say airport runabout. Why no swana? I can't say, Kenya say, FM. Okay. Was say White House so eja bi atoho intino monhwena monkama ye to me fire service for hwena omo enko 10 say 2:30 pepe abo agudie mo akonfo aba Suarez pepe ene ne team no aye ready a omo enche omo de bekwa agopra masunti aha ene de mo ebisi